Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adak manayin, manang Adela. Ay nawaw, anya manan ti aramidem dito'y pagababangak, Romel. Umayak lang makistambay, manang. Naa, apay, awan trabahom aya? Awan, manang. Kunak man no nag-apply ka. Saan ko ngayon tuloy ta si Madutak? Inton sumarunulat na. Ay sos, saan anasaya at aday taagis istambay latan ti aramidem, ading ko. Italaang mo't manan, manang. Anya nga italaang manan, kat no nagistambay ka iti mano nga aldaw dito'y boarding house ko, idi napalabas alawas. Di ka madanagan, ta sa anak mo't analaaw. Adda trabahok ita. Okay lang, manang. Okay lang no iba tinak ngagmaymay sa dito. Ta sa anak mo't nga ubing. Agasamanday ta ginatang mau bakal. Tapno sana sayang tipleti Ay, ibaon mo man ni Romel. Dapay nga min kargak anabate iti ayan ni Mariconay. Siyaklatan bakal. Awan ni Romel dito balay. Ay nawaw, sa di naman ang tinapananday jaya tao. Jak amaw. Saan ba't nga ro na nagpakada? Ay naapaw, adaman siguro nagistambayan na dita. Kasjay matibiyag akayat na. Tagis istambay lang. Ayawanan, nukas tala akanayon lakay. Iti kasjay nga edad na kat makatulong ko ma. Kumaa, hanggang sa bali magtiin ito na rin na. Kasla, ada kadwam iti kwarto ma, Adela. Ay na, adda friend. Sino ay dayjay? Ti boyfriend mo ka di? Ah? Boyfriend mo't asasawam syari. Nihading ko dayjay. Ay? Kung nakit din ti boyfriend mo, ni mo gaya mahading mo. Ay, may manan din na pala sa lawasan ka di? Ay, un nga rod. Pinagbalin na mutan at tambayan ti kwarto nga abangak. Kompleto nga minti makan, kan adda pa'y wifi. Masurunak nga rod, friend. Imbis nga agtrabaho, tapno makatulong. Ay, narigat lakit di ti maadan iti kabsat nga istambay, friend. Naku nampay, friend. Siyak, ti masiksikuran ang makakitkita iti kasjay nga aramidan na. Sige. Sige. Naa, gusto mat daytan apa nagbuybuyam Romel. Ay, nawaw. Agawam dito maray tanay. Asidigan ti kalaban mo. Hoy, Romel! Ha? Nay, ada ka ba't gayam di tamanang? Usto daytan apa nagbuybuyam kunak, rabeen. Awan ka di plano nga agawid, Saan pa'y analpas ti buy-buyahaag, Ay, manang? pangasim, Sumapul kakit di ti pagtrabahuam. Tapno saan aday tagis istambay ti ubraam. Awan mo't nga ron pagtrabahuan. Ado ti mabalin mo apag-applyan, no talaga akayat mo. Alawanin. Agawid akong tapno awanin ti ado asaom. Ay, apo ka. Say-sayangam ti aldaw kadag ti bambanag nga awan mo't kas-askan na. Anyan tulawan ti masakbayam no kastalaang. Huston ti sermon manang. Agawid ak nga runan. Mabiit man laeng, Romel. Apay ka din na lang. Sa dino tinagapwap, narabian ka man na nagaway. Itaya ni manang Adela. Apay ka di. Ay, nukas ta, nagistambay ka man na ni tiayan ni manang mo. Mayat ti agistambay jay na nang. Napigsa ti wifi. Kan libre ti makan. Anya! No addaak itayan ni manang. Awan pagparikutak. Tadda amin na masapsapol ko ijay. Ay, nawaw! Agbain ka mo, iti kabsat mo. Ano ko matipagbain na, kat kabsat kumot da dyan.
Mabambanog ni manang mau ngagtrab-trabaho. Idinto asi ka, relax ka laang. Di mo urayan na mao matikabsat mo ka, kunak tumanay. Nalpasan tatang, nay pastor kontinuang tayo. Nasaya at may nukasta, tapno saan nga iso paya panunutag. Mapanak manan itayan ni Manang Adela. Ay nawaw, ijay manay, mayat tagis tambay ijay tatang. Adal sa trabaho ni Manang Mau. Di mapan ko alaan ti tulbag ti boarding house na. Anya, amok ti pagtrab-trabaho ni Manang tatang. Ay una yan ti kasta Romel. Ngala, ang robota kon. Man ano nga min aya no diti balay kalatan. May mayat nga ron ijay. Libre ti wifi ken makan. No kayat mo ti kasta abiyag. Aggagaget ka. Saan ati nagbanukan ti kabsat mo tinamnamaem. Tadumteng to ti aldaw ama umaken ka. Mangantan, friend. Wen, anya ti drinks mo, tayalaan ka. Saanan, friend? Madimot laang no innal daw ti soft drinks. Sa bagay, adda puntong friend. Ay nawaw, naadin mo samot dahi jay friend? Anya ti aramiden na ditoy? Kita ma, paypayapayan na ka. Umay nang samot manin alaan ti tulbog ti boarding house mo. Ay, una yun day tao. Payapaya ma, ibagam nga isuti umasideg. Ay, plano naman siguro ti mapan agis tambay ijay. Wen nga rod friend, kay kayat namuteng dagis tambay iti pag-abangam. Buludok man pa ti tulbag mo Manang Adela. Apay, anya manan ti aramidam ijay? Di Manang mat. Makisignalak laeng. Ay, makapasurun ka talaga. Alamot di ka madanagan ta sa anak mo tadugyot. Hay, saan aday ta ti pakasurunak ken ka? Masurunak launay, taday tamoten agis istambay ti ubraem. Please mo Manang. Ipabulod mo manan ti tulbag mo. Agsagad ak to, sakbay pa manawag, tapno di mo mat ko na. Ay nawaw, di ka mabisin aya, Romel. Saan pa'y nanang? Na, itaban pa'y. Nanganak ikayan ni Manang, sakbay ang nagawid ak. Saan absugak pa'y? Ay unay kan. Kasta tibiyag akayat mo. Ay, namok lang nga sermonan dak. Sana kumapay ang nagawid. At least itayan ni Manang, natal na ti aglawlaw. Manaw atawanan nga istambay ka. Di ka masayangan aya. Apay ko maamasayangan ak katagin enjoy ak mat itar aramidag. Ay naapaw. Ay, jak amon na talaga. Numabisin kayo, mangan kayo latan. Saan man nasyak ti pagpupudutan nyo? Ay, makamu ka madlangay. Nagrigat ka kasarsaritan. Hello, Romel! Oh, nakawag gamat Manang. Ada ka di masapol mo? Ayan ti tulbag ko. Aywan, inlamang ko itinangisi ta sapatos mo, Manang. Ay na, naimbag kumamot nusong batam adagos ti awag ko. Pasensya kan Manang, kaririing ko lang. Ay unay kan, dandan ni maturugak dito'y ruwar. Sorry nga minan Intun sumaruno, ag-text ka adagos, tapno saanan amasapul nga awagan kapailaang. Romel! Romel! Nay, ada ka mo gayam, adila anak ko. Ni Romel ti gagarak nanang, iso ti kayat ko ang makasarita. Ay nawaw. Hanyat basol jay kabsat mo ay anak ko. Kasanumat nga minanang, nagistambay idi na minsan nga aldaw iti pagababangak. Idi agawidak, inibus na matgaya man ti abastok. Agraman kwarta nga iduldulin ko, kinasayan na. Anya! Nangibati pa'y iti trabaho. Di namat ko na nga inawan na, tinanganan na. Ay, naglokod da jay tao. Ay na, makapaasar nanang. Kaya't ko apagsasawan day dya tao. Malala, agtugaw ka pa'y anak ko, taurayom jay kabsat mo. No kasta, awan dito'y balay? Awan, rimwar manay. Ay, jaka mau no sa dino tinagistambayan na. Ay na, talagang aglablabas day dya kapsat ko nanang. Kanyat araramidam ni ti balay Manang.
Imayak, takayat ka makasarita, Romel. May papanitan niya. Asino, tinangibagakin ka nga ibusam ti abasto a ginatang ko, ah? Ay, kuha manang. Tijak pa'y kayat, kinasayam ti kwarta nga iduldulin ko. Nangibati ka pa'y iti aramidak. Nagdalos ka kumamot sakbay apimanaw ka. Ni manang mat, nakapigpig sa ti sa una. Maibabayinak mo't ano mang nagdagiti lumablabas ti kastang ibagbagam. Nukasta ti aramid mo, di ka mapmapan iti ayan ko. Ay nawaw. Ha! Diyak kayat nga agis tambay ka iti kwarto nga abangak. No kayat mo, agabang kamat iti bukod mo a kwarto. Tapno nawaya ka ang mga ramid iti kay kayat mo. Nawatam! Diwan, para day talaapanag nagaduti sa ay nawaw ka manang. Sa dino ti papanan nyo tatang, iti ayan ni manang mo adila. Mapantayo Apay ijay, ay nawaw, nalipatam ka day nakasangay ni manang mo ita. Aya, agsagana ka, mapantayo ka na nanang yaw. Nakayulatan tatang? Saan ka day akay kayat mo ti mapan itayan ni manang mau? Idi lang tatang, saan itan? Anya! Saan ka na sumurot ni Romel? Ay, bayam, no di na kayat ti sumuraw. At nakadidida nagkinaawatan nga gabsat? Kasano mo nga main day tarumel, manang gundaway mo amay sa. Anya? Ti panagis istambay na, iti ayan di manag na, ti makagapaw. Tinakawan na kanupay, di manag na. Ay, saan lang aday ta? Inibus na pa, iti abastaw ni manang na. Isumot lagay, masana na mapan ijay. Uwin na, tagimura, idi sinirmunan jay kapsat na. Ay nawaw, anya ko matigumuraan na ngay katisumot nagbidot. Oray asino mo't makaungat no kas jay ti bisita. Amok pa'y ijay putot mo. Adda punto ni manang na, ang mapayadi na maamires, tibidot na. Nagrigat tuma da kasarsarita no daduma, ta nagado arason na. Friend, saan mo tinngam umay ti kabsat mo dito boarding house mo? Diyak mo't nakita, idi kasangay mo. Saan nga imay ngamin nasakit tinakam na kanyak, friend? Anya? Sinirmunak ngamin, idi na minsan, tadyak magustuhan ti inaramid na. Idi kwan, gimurakit din. Ay, bareng makaamiris tulat taa. Bareng friend. Saan mo't lang ang nasayaat, no day talang agis istambay ti ammo ng aramidon, friend. Hay, naku nampay, friend. Husto laeng no sinirmunam. Iti kasta kat mailintag ti kilo nga aramid na. Madimot laeng ti agul uli maklatan, friend. Panagkunam ka day, kung nasaya at ti kastangar, aramidam si ka, Romel. Anya ko mabibiyang ngayon ngay? Ay na, mapanan titawan. Ang maging gaita, awan pa'y nagbaliwang may. Ay narang mat, adalat tama na. Pangasan, ornosam tibiyag mo. Anyan tulangan ti panunutan dagiti kalugaran tayaw, tunggal makitkita dati kastangar, aramidam. Amok tararamirak, nakayukid di mo. Awan na, ang mga no panunutan da, abinaybay anda ka. Oh, Agpanunot ka, tanasa papay, anak ko. Di mo urayan ang maisagmak ka sa kagnakaw. anya nga rudain ti planom ita Romel. Diyak nga rudan mo talang. Kita am ni manang mau. Agpatakdere ni ti balay na. Wana ta damat urnong na. Nagagat ngamin ngagtrabaho. Sika ngay mag. Kastamlatan nga ingat-ingana. Awan planaw mamang pasaya at itibiyag mau. Anya ko mga matyam mo ka trabaho ngay. Mabalin mo't nga apply ka iti short course no kayat mau. Wano saan, agtisda ka lata, nakaskan manang mau. Kasanumot na dyan datang. Kasaritam ni manang mau, tayo ti makaamaw no may papaniti kasta banag.
Ang mga no kagura nagpailang datang. Ipaanas mo ta ah. Sigurado adakkel ti may tulong na dayjayken ka. Anyat ko nam, Romel. Kayat ko ti agenrol iti TESDA manang adela. Itaman pay. Nauma ako na agis istambay manang. Kayat kumutan ti agtrabaho. Sigurado ka kade? Ang mga nuinton madamdama kat agbabawi kanto. Saan manang? Sigurado ako un. Kat, anya nga'y ti kayat mo nga i-enroll. Panag ko naman manang anya nga tati may bagay kanyak. Ay kat si kaman kit din, no anya ti kapkap na kam. No anya ti kayat mo nga aramidan. Mabit lang, ta ipakitak dagiti mabalin mo apagpilyan, ading ko. Agyaman manang. Sa bagay, manulang mat nga aldaw ti training. Iso ang masapul alala ingam, tapno maipasamot ti assessment. Kat, kumusta nga'y tilakad mo, ading ko? Positive manang. No kasta, naawat ka iti trabaho nga'y naplaya? Wan manang. Ay kat congrats ading ko, at damat lang ang pagtrabahwam. Ang minimum lang ti sweldok manang. May mayatan day tangam ti agis istambay kalaang. Sa bagay. Manayunan to day ta ading ko. No ita, ano sampay laang, at dan tulat ta. Wan manang. No hindi pa'y kumadim nga kiti pamagbagayaw. Ay na, lipato mon tinapalabas. Tinapatag ita kat naka-Ameriskan. Kan ar-aramidam ti kabaalam tapno mapasaya at mo ti biyag mo, ading ko. Ay, nawaw! Saan nga amin a sermon katapno mapabainan tayo? No maminsan, dagita a sermon ti mangilintag iti kilo nga aramid tayo. Iti kasta kat mapasaya at tayo mat ti biyag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Lilia, bakit? Bakit? Ay nawaw, apay ka di ay Bertaw. Kaririing mo laang. Ay na, madanagan aklaunay, bakit ka? Naa, anya launay ti pagdandanagam aya. Natagtagainap ko ti anak tang agtrab-trabaho di syudad, bakit? Kat, Natagtagainap ka o amasikog ka numanay. anya? Pudnaw ti ibagbagak, bakit? Ang mga nikit dino nagpasikog manan di syudad. Ay awanan manayunan tumaran ti awiran ta. Naimbag kumamot no responsable dagiti nakasikog ken kuana. San mo't nga raw? Dahita nga raw, bakit? Jay imuna ken may kadwa nakasikog ken kuana. Awan, di da pulos nagpagpakita. Sa pala kumaa, sana pudno tinatagtagainap ka. Hay, iyad adayom apaw. Hay, makapabannog ti mangisursor. Naimbag laangan tanagatang dagiti lakaw. Awagam man jay anak ta, bakit? Ay nawaw, apay ni Rosaline. Ibagam nga gawid pailaang taggurigor ti aputa. Aggurigor kunam. Ay pinagtumar mo ka de iti agas na. Nalpasan. Awagam ni Rosalyn tapno muna. Jumar! Jumar, apaw! Aday ti silid ka. Kat ni Rosie ngay. At damot lang ijay, bakit? Nakaturog na adwa. Ay, una yan, ti kastoy ang mapaspasamak.
Parikot matla akanayo nan ti sumangsangbay. Hello, Nanang. Kumusta ka dita syudad, Rosaline, anak ko? Ay, kung nasayatak mo't, Nanang. Apay nga mawag kayo. Aggurigur mat ngamin ni Jumar. Ay, nawaw. Kapag tumaron nyo iti agas na Nanang. Nalpasan, inyawag kulaang kin ka, tanunawaya ka kat agawit ka kumapay. Ini, sana mabalin na, Nanang. Amuyo mo't nga da trabaho dito eh. Apay awan day off mo aya. Ada, inanak mo tun aday jay, Nanang. Ay na, mano abulanan asaan ka nagpakpakita ka dagiti ubeng. Ni Nanang mo't. Saan ka diyan ay bagak kada kayo, abisi ak ditoy. Saan mo't nga ro da mabalin nga gawid ak no kay kayat ko. Mga nuy supay kit di at ipakaikatak iti trabaho. Kat, kasano nga rudan day ta? Ay nanana, nganusan nyo pa'y lang dagiti apo ko yu dita Ay, na yun, aya? Sino di kinasarita mo iti cellphone mo aya? Ay ko, aawan day jay. Apay nga ron nga madayo ka. Ibagak man laangan, tapno di ka agduado kanyak. Ninanang jay imawag. Anya timbaga na. Ada ka di parikot? Ada emergency? Wano anya? Awan mo di. Kinumusta na klaang. Kung naklakit din, ada emergency. Ala, aginda ka nga rudan ta maturta. Nagturbrasak pa'y biit. Muna ka na maturog. Masapa pa'y titrabaho intong bigat. Okay, good night. Ala, good night. Marinilya, kumusta nga'y tigurigur ti apukaw? Ay, kaasi na. Nakarecover matan dya ubeng, maray. Ay, pagyamanan tayo iti Diyos, Maray. Ay, wen maray. Kay, naghawid ka din ni Rosaline. Saan nga ron, maray? Inawagak, ngambisi kanumat iti trabaho na iti syudad. Nuapay nga may nga ijay tinagtrabawan na may mayat kumaan no ijay sintraw. Taas iduglaang Maray. Saan na mayadayaw kadakayaw? Isumati ko name, ngam di namat ngamin kayat, maray. Ay, talaga nga ijay syudad di kayat nangaraw, Maray. Wen, maray. Jakman amo no anya ti adda iti syudad. Apay akay kayat namot ijay. Ay, dagiti amat ti anak na ngay, Maray. Awan da magyaw, Maray. Awan. Di damot pulos nagpakpakita kada kamay, maray. Ay, sos, kasi magdagiti ubay. Jay, sustinto launay kumaa. Tapno saan kay amarigatan unay. No, agadal na kita, kahit kasapulan nyo ti kwarta, Maray. Hay, wen kumaangem, awan mo bibiyang dagiti nakaputot kadakwada. Ni Rosaline mo't ngamen, basta agpasikuglatan, di na mo ti agpilay, maray. Anya nga tano, agawid ta iti lugar mi, Harold. May mayat pa tapno saan ta amagastusan unay. Uwin nga ron, takal ti gastos ta iti abang, sakot awan mo ti trabaho. Kaano nga ron ngagbiyahe ta? Ang kasanungatan ti trabaho. Online ti trabaho. Adamat siguro signal ijayan nyo. Adamot kit di Nasayat nga ron kasta. Makatrabaho aklat ta ijay. Awan, ijayak mo't laangan nga agpas ngay no bilang. Mabalilat tamat no ijay ti kayat mo. Awan parikot di ta bakal. Anya ti kayat asawan day toy, Rosaline. Ni Harold nanang, nobyo. Ay nawaw, agkarasikog kamat. Nagpasikog kamanan iti sabali alalakay. May katlumot tanday tasikog mau. Sa bali ni Harold nanang, responsable alalaki ti nobyo kita. Ay siguradum lang, Rosaline. Aywan gayam, di yu kumapay ibagbagakin ko na nga anak ko da Jomar ken Rosie. No kasta, di na amaw nga dadwa nga anak mo ditoy. San pa'y nanang? Ayawan mon, Rosaline.
Kasano di na maaklaw dagiti ubeng. Siyak ti makamo nga agpalawag kan kwa na, nanang. Hay, talaga di ka agpampanunot. Nang, adda trabaho ni Harold. Awan pagdanagan nyo, taadda kwarta na day jay. Kabailan na nga ipaay dagiti masapsapul ko. Hay, Jack, amuking ka. No kasta, da kayo gayam, titimagdar nga inakan ama nagiti apuyaw. Why, kasanumat nga main, saan mo ta nagpakpakita nagiti amada? Kasi dangot tata, naku nampay. Diyak man nga min amoy ti dadya Rosaline. No apay nagpasikog pa ilang iti lalaki akas jay ti galad na. Anyat kunayo tata? Harold. Lawan kaun, kayat ka di asawan day ta? Nga anak ni Rosalinda Jomar kan Rosie iti sabali a lalaki. Ay, sana kaun nga gilimod kan ka, Harold. Pudnaw, tinaybaga. Anya? Apengin libod na kanyak ti may papan iti day ta abanak. Oray siyak. Jak met amaw na niya ti plano na. Talaga analay nga mangilimod na diya Rosaline. Tauray na kami. Di mi amaw nga dagaya mong karelasyon na. Tiawanan bain ang babae. Agwin naswastan, Rosaline. Adda ka di basol ko, Harold. Ay, nawaw. Agin di diyan mo kapailaan. Di ka maawatan, Harold. Impudno ni tatang ti may papan ka nagiti ubing. Anya? Amukon ti palimod mo. Harold, pagsaritahan ta kumana saya at ti maipapanditi da ito yabana. Saanan? Di ka madanagan. Mangtudak iti sustento ti anak ta. Saan ka di aplano ta ti mangalay ti papel ta? Di mo namnamay na mapasamak pa deta. Ulbud ka, babae. Sigurado nga adu pa ti palimod mo, adyakan mo. Sana po no day ta, Harold. Naramid ko lang ang tikas jay. Tadyak kaya ta makiwin naswas ka kanya. Amok mo ta di mo mahaklon no bilang laang. Pasensyakan, nga makiwin na suwasak ken ka itamot lang. Saanan nga baliw deta. Pangasim, Harold. Di mo kumamot aramihin ang tikas to'y kanya. Linoko nak lang. Linoko nak itilas od di dua atawan. Anya kayo magtantatang? Ay nawaw. Adya ti basol ko aya. Abay mat ngayon bagayo ti pudno ka ni Harold. Awanan ah! Bay mayatin anamuan na tipudno anak ko. Saan atong palbiag kat mailimod mo tipudno kenkwana? Nakiwin naswas kat ngarod kanyakon. Ano iso ti desisyon na? Awan maramidan tayo. Di bali nadamot itid na sustento para iti anak yaw. Didak ngamin maawatan tatang. Kasanuak magngay no kastalaang. Saan anasayaat nga daluklok kum apadam a tao? No naamuan na tipudno kat na dismaya, desisyon na mo day ta. Tinapatag kat aramidin na ti pagrebengan nakas ama ti anak yaw. At niya jay nadamag kaumaray. Nakiwin naswas kanumo ni Harold ken ni Rosaline. Hay, podno, tinadamag mo, Mari Laura. Ay nawaw, iti anya kanumot ngay agapaw. Ni Rosaline mat gamin Inlimad na ti may papan kadagiti anak na. Anya? Naimbaglangan tanasayat ni Harold kenkwana. Oray nang ilimad ni Rosaline kat nagkaray amang tedlat ta iti sustentaw. Agraman kwarta amagastos no agpas ngay ni Rosaline kat isaw ti makaamaw. Ay kahit nasaya at ngarod ano kasta maray. Nagasatlatan ni Rosaline. Takasta ti kapanunutan ni Harold. Naku nampay, Mare. Saan akas kadagiti dadumaan na kasikog kenkwana nga awan bibiyang da. Hello. Anyat masapol mo? Jakon maanusan ti kastoy Harold. Kanayon laangan ang mapuyatak. Anyat kayat mo asawan? Kasapula na mangalata iti aya. Anya? Tapno ada mga sikaso iti putot mo ah. Si Kangay, anyat aramidam. Ay nawaw, tapno ibagakan ka. Dahito yun ti karigatan na trabaho. Ha? Basta, mangalata iti aya.
Agbiro ka, kasi ka ti makaamo iti sweldo na. Pag panunutak man pa, narigat mat ngamin no siyak amin. Awanan ti mabatya para kanyak no mga lakapay itiyaya. Mangipaw-paw itak mat iti kwarta para kadagiti masapsapulyo. Ipakaamok to ken ka, no, at mabiro kak ayaya ti anak ta. Sige, bye. Naimbag nga aldaw yun, Nana Laura. Ay, kasta mo't kin ka, Rosaline. Ay, anya nga minang ti masapul mo na kaong. Amangan ko no, adam amuyo ang mabalin amatangdanan, Nana. Kasapulan mi nga mintiyaya, Nana. Iyaya, kunam. Nana, tapno ada kumamot tangdanan mi ang mga sikaso iti anak mi. Kahit sikangay na kaong. Jakmut nga rodin kabailan, Nana. Makabanugmat. Ay, pasensya ka niyang mawan mo ti amok, anak ko. Ni Jenny akanakan nyo nga, Nana. Ay, awanan ni Jenny dito'y lugar tayo, nakong. Adan ijay Manila. Adda ti trabaho na ijay. Ay, ala, Nana. Tulungan naktuman ngagbiro. No, dati am-am mo yung kat ibagayon tuman kanya. Anya jay nadamak ka, Rosaline. Mangala ka itiyaya ti anak yo ka ni Harold. Unang, tapno sana ka marigatan unay. Ay nawaw, kat si Kangay, anya kumati aramidam. Mapampanugak nga rodanang. Sana bali tani Harold mo ti makamo iti sweldo ti yaya. No, adaman maalam eh. Adamot ipaw-paw it na asustentaw. Dakkel day jay. Kat si ka, aramidam mo't ati pagrebengam kas ina. Ay, hapo nanang. Didak maawatan. Agpada kayo kan ni tatang. Ay, saan anasayaat ti kasta akapanunutam? Mananggundaway kalaunay mat. Ibirbiro ko lang mo't ati paglakaak nanang. Ay. Saan anasaya at agundawayam ti kinaimbag ti padam a tao, anak ko? Naganulakid din nga amo na dyan nga anak mo. Hay, nakunampay, lakay. Kaya't naman siguro ang tagpaliwawang iso akasta. Ipilit na ti mangalay ti yaya. Ay, kat inton agawid, masikog tumanan. Dahil nga raw, di na panunutay na talumutan di anak na. Nagsasabali pa iti amada. Bagbagaam tuman kit day, lakay. Ay, wan bakay. Talaga bagbagaak day jay. Saan amabalin ti kasjay ngar aramidan na? Pananggundaway matan ti kasjay. Kanawagam tumait ni Harold. Ibagam, adi na itid amin adawatan ti anak ta. Iti kasta kat saan nga agruam. Agyamanak ta sinong batam ti awag kaw. Anyat masapol yun, nanay. Numabalain kat kontrolam ti kwarta nga ipaw-paw it mo iti anak may barok. Ha? Kan uray di kan mangala iti yaya tapno saan nga agruam. Mabanbanog kanumod ngamin ti anak yaw. Ulbud na laang dayjay. Kabailan na kaday. Tilaang ngamin sadot na tinangnang runa. Kaya't nalakit day ti agpaliwawang iso nga ipilit na amangala kayo iti yaya. Anya? No awagan na ka, ibagam nga anusan ng asikasyon ti anak yaw. Uray awanan ti yaya, tapno adamot aramidan na. Agrason kalatta nga awanan ti kwartam, tapno saan nga agruam. Hello, ada nakasaritak amayat nga agbalin ayaya ti anak ta. No, sino man dahi ta? Babawin pa lang. Anya? Awan kwartak. Awan ipaswildok no bilang lang. Ay nawaw! Ay no kayat mo, di sikat ti mga sikaso iti anak ta. Tapno ammom ti rigat na. Sa anak mo't nga agkurkurang. Amok nga adda kwartam. Di mo lang ngamin kayat. Paidam. Adda ka mo't ang mga sikaso iti anak ta. Apay ang masapol pa lang ti yaya. Ay na! Makaparulod ka! Di mo urayan na siyak ti maumakin ka! Talagang idarom ka! Ha! Idarom ko tayo dyan, Harold! Awanan bain ang lalaki! Ay nawaw. Itanya aga pa nga darumaw.
Katadamot itid na asustento ti anak yaw. Sobra pa ay. Bagi na lang ti pampanunutan na. Tinakit di kaya't amangala kami iti yaya? Apay nga may namangala kayo pala ang katanda ka may. Isupay kit niya gastos. Kasapulan nga rod ti yaya, tatang. Agraraman ka may. Na! Siya pa'y dagraraman nita. Kita sana mabalin nga idaron mo ni Harold no awan mat na dagsarabasol na kin ka. Nalawag mo't nga dabasol na. Anya ti basol na, katadamat sustento nga itid na. Ay anak ko, agpanunot ka anay mag, taamangan nuinton madamdama kat sikat ti mapabainan ijay. Ang trabaho ako, nanang. No kayat mo ti agtrabaho, dito'y laang asidag tayaw. Anya? Agsapsapol iti dishwasher ti gayam kaw. No kayat mo, agaplay ka ijay tapno asidag laang. Adda oras mo para kadagiti anak mo. Manulaang mo't isweldo ijay. Di mo ipilit ti kayat mo, tawan mga sikaso kadagiti anak mo. Di mo ibaga, apanawam manan ida. Kuda kayo mo't kanita atang. No anya ti imbagak, isaw ti masurat. Di mon panggapan ti agpasyudad manan. Dito'y kalaang lugar tayaw, tama nga nuinton madamdama kat agpasikog kanto manan ijay. Saan, nanang? Pangaasim, ta ipangag mo ti maibagbagaken ka. Nakababain ti kasta nga aramid mo. Punaw, tinakuna ni nanang mau. Iso adi kag patangkan, takaasi dagiti ubeng no panawam manan ida. Alawinin! Saan ako nga madayo? Kasta saan lang abukod mo apagragsakan ti pangpangrunam. Panunutan mo ti masakbayan dagiti anak mo, anak ko. Ay, wow! Saan laang kuma at ibukod tayo apagragsakan ti ipangpangruna tayo. Panunutan tayo mat ti masakbayan dagiti tattao amang namnama kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.